Abashonko and Komawa Washimi Sabri, Utuma GHSO, Ghana Wahala Jumidi, and now every ason say a day about ever so mona, every for, and then they are no Ekase a dear a year breaking the Sababato Yapno Esu H. Managers a year Boko Haram for ever be PMO a war a year to go menu in much as a warm more ADD a day eba now Ebusia, but one more eba, and not just a radio and yet I grow a suprampo and a woman ebo mobano and libre eso. Meno wo ekase wonko PMO ewo border no ewo no mono asra for one more agina wa one more ya ahobambo ekwa one more ebo eya border no eho eba na Ebusia. Meno wo kase Boko Haram for etimi enam so ekun eye emu enso emu eye du ba kon esuso ena eprepras abrehim wo mo eda eye ayare sabia na me no wo ekase abranti achese wo no onya eye information no ne ho ensem no wodi emu enchimu ababatu edwana Ebusia yego hwe videos no ebi any audio no emane ba ye beto aso ndare ndare What is that? Nothing that is up on that night. You put it on that. Welcome, Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Good morning to everyone here on this our noble platform. I've just sent a video on the platform which message is very serious, very important to everyone. A brother of mine at Togo sent it to me just this dawn around 2 that Boko Haram has arrived at Togo yesterday in the evening. Togo just near Tripoli, and in fact they were confronted with soldiers there at Togo, and they've killed 7 of the soldiers and injured 11 of them. So this is a message that I want to share with you, and possibly you can also share it to any other platform, so that we should be careful, and also possibly we can inform other important heads to take note and also pay attention to such a very important message for the safety and the protection of we as Ghanaians. May Allah bless us all, and may Allah help us all. May Allah protect us against them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now other four I said the ocean will video no emu eno and I just say nipa wo mo etete moto eso na wo mo echi de eba katakata wo mo enim na chese echire mo aye nua be ma yususu de etu edwana chese asrafa wo mo ahwere wo mo ekra edoso na wo mo susu wo mo eprepra ensuso na edoso ehunfonyi ensuso na chese etwa edi egu ye de ema mo se ya asrafo no ebi eda eye efom na ne yonkunu masrafo ejirigina eye wo mo entem enchen enu na jese busuya de akwa piumu enu na jese eye Boko Haram for wo mani abrem mo be ka ya eye asofo binum ehhehye eye enkomo ekeka nsembi edefa terrorists wo mo ebetu ede ahye eye part of the countries no emu ebi anasa regions no ebi enu ntine wo se oman no eni eda ho no na nam so ema ebra emfonyi yi ni videos yi bebeto abonte no dodo na ekase ehun popoye na eko eye eso ntie ne kwan biara empanifo ebefa so na wo matimi atoto enwoma ye timi atoye na enwoma timi adada na kwan so ede wo mo enhwe na wo mo enye because eye Boko Haram for enkrofobia wo mo enim wo mo ese enwoma wo mo eye no aya na enhyeda emfa eye ekwan na se enye eye ade a eye eni eka eso entie ne kwan a hobambo adwuma yekufo no de
national security any ebiemu nso so no womo eka bia yeye no womo enhwe na womo entutu womo enoma ye no womo bambo mu enye den pa anya sa na se womo timi dwe mu Togo ne chese ekeka ede ebe Ghana na chese ye ben ya enesa enti ne ne de womo betimi aye bia no womo enhwe na womo enye entutu eye enoma eye because womo enim botaye nti a womo ede eba eye woman no emu anase womo adwempo ana womo nsusu ye nti a womo ate womo ede egu eye monten so a womo edi eye ewo because we hia eye sredi na asa bia wono wo ekeka na ase wo busa onyoma bi mpo no a na no nkyere se eye etututu obekoso na ase mo behwe se moja ebehwie eye egu na so se womo astate na asrafo ena mo de free womo eso ahobambo adwuma yeku a womo yehu womo se womo de mema mo metimi ahwe atutu eye enoma yi womo mpo ena yedi womo edem yi ede a ene netimamufo de eden ena womo ebetimi aye ede afa eye ehu because womo bra na se Ghana fo na se timamufo dodo na awre aya na ehwe ahobambo fo emu se womo ne betimi ahwe abo womo eba because womo ahwe eyi wobuo ene nkwanse je se bibia mu no ensumo womo ebaba bobo oye woman no eban enti womo po ene yeyi womo afri wono mo dia na je se ye ho bambo no kamia kwa akoye se timato ebi ekọ eye ehu a wo behia se de akade a wo behia ene nyoma bi o behia ebetimi aboa ama abambo nsem no emu ayeden womo enhwem na womo emfa entu eye apono eso emfa ema eye na je se busia enkai ba ababeto eye ya apono eso eno no se eye bokom haramfo ene je se womo de womo ni akire na womo eba no baba bepiemu ewo eye Togo man eso na nso masrafo enso ede womo enka atiasefo ehu emu edu eba komeche 11 nsusu ena eprepra je se womo eda eye ayaresabia ebinum nsusu eje eye ayaretwentina chese empai bobi ne ebabo na enkotisire bi ne ebesra ne ama emu ayede because ye ekono wobi enim eye adwin ni tirimupa womo ede eba na ebusia ha ene ede ensem no ese wonso wadwin chebia fabra ebetu your comment section like your videos na share on all the social media platform so media any clear sikapa makram Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for a quadruple awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location of a coffee park junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati